Voini February ni somni pakwa kumsang ni somni pali ningani ani a inzawai in chibaile vekule kong khawatanga atlak wangin kumsom thum pakhat mi athi laramoya kumsom thum pakhat mi champhai electric veng chu abol lo pai tor che swalin konga atla a aliam tor lovina thi laramoya te hi champhai electric veng primary school bula om anni a nimin jing khan an kom thlang kong puya bol lo apai motora bollo apai tur chu che swalin konga atatha a champhai district hospital panpui ngalani a enkol na thazok dong turin aizol panpui nima se aliam tor lo hian nimin tlaidar ngale minute som khan aizola athizuita ani la ramoya hi Myanmar tual chung boina wanga sahim na zonga Mizoram ron tlan chiani a champhai electric veng YMA chuan tual chung mithi anga song bolin nizan khan ruang hilumen ni in voin khan electric veng thlan muala vuiliamani sum siamna ta na manga pu voini somni pakwa thlani kumsang ni somni pali assembly sessiona longtlai west bial to MLA si ngun lian chunga chuan sarkar kalta chu saksi sum siamna ta na manga apu si ngun lian chunga chuan restricted tender atam thu soin mipui wan tlang lamtan a in sum siamna ni ti alang chiang sarkar kalta kha in thlandon kuma anche dan kha ka thian tin beng lo hupse arap thla kani mason na lamani lo ati sumnga wanga tlinna ni lo ti alan thu soin voinia kan sarkar loading hi saksi ACDP rickshaw permit le two wheeler permit semve lo kan ni hlom ti in asem ho antlak nual thuwa soi marchale so thing vailiam tukin ni somni pakwa thlani kumsang ni somni pali khan rural development minister professor lalni loma chuan Mizoram state rural livelihoods mission MZSRLM noyadin ro puiliani women farmer producer company limited te thar chua mizo marcha metric ton som le so thing metric ton som paria chu cho sapronga truck terminal rangwa muala tangin availiam he program a hian producer company le bayar te ayo ten inrem siam na tuthlung zia na hun le sum in lan na nei ngalani a heng thai thar le tur hi SAS Agri Development Private Limited Bangalore Karnataka ni in sothik le mizo marcha te an lei hi Gujarata phuthlak turani a heng mizo thar chwa thlai thar te hi India rampona thon chwa le turin anruwa man ani Ropuiliani Women Farmer Producer Company Limited hi Mizoram State Rural Livelihoods Mission MZSRLM Rural Development Department noya subscheme pakhat Mahila Kisan Sa Sakti Karan Pari Yachna MKSP Value Chain Project kaltlanga dinani a he company kaltlang hian MZSRLM noya self help group mecha member te chu shareholder azia lu anni producer company kaltlang hian so thing mizo marcha le ayeng ral na mumal jok an nei theinan malak na kalpui me kani a he malak na kaltlang hian Mizoram chung district pasari champhai khozol saitwal aizol serchip mamit kolesip district le block sompanga champhai khobung khozol ngopa phulen aibok thingsul thia darlon serchip is lungdar reyek west phaileng zol nuam thingdol bil khothlir RD block tuam chwa vek tumani he project khwam chunga khoza somni paruka tangin shareholders mi singkhat zanga somsari paruktal inziak lu tura malak me kani a tondin muna company shareholder mi zakwa somruk chuang inziak lu to in khosomnga paruka malak nak ankalpui mek ani tondin muna he producer company hian khobung RD block le khozol RD block noya self help group member mechia shareholder khoshang rangne na tangin so thing le mizo marcha alei kho meka so thing hi kunna thok tu te ne na tangin kezi khat cheng somnga pathuma tanga cheng somsaria leini in noi som panga singli sangruk somkwa pali manhu leikhom ani mizo marcha po kunna thok tu te tangin kezi khata cheng zathum somli tanga kezi zathum somkwa lei ani a cheng noi somnga paruk singthum sang sari zaruk somkwa pani man lei khom ani to wai ni thlengin kutna thoktu te ne na tanga so thingle mizo marcha lei khom nan hian noi som sari pakhat singriat sang thum za sari somriat paruk lai he company hian a mangral to ani heng thlai thar lei khom hi company warehouse Zora Mega Food Park khamranga da khom ani atitu she chuak hun tharveng aizola in pakhata current line te chathin tu ninge rin thriat ani to
tunaya YouTube lama lar tak hun thar veng aizola in pakhat electric current hrui che cha tharang ni omang hiala chua ati tu ninge ya rin ria chua ani to hun thar veng atanga beng wana thudon danin he thil ti tu hi he ina cheng an fapa junior department zirlai ninge ya ria tani a ani hian electric current line che cha na man ruwa alo ak ti mu chua ani ba ka current line chat mu masa a apa shil chin tu ani hun thar veng atanga thudon na chuan he thil ti tu hi an fapa ninge ya an rin nge to thua soitel no pangkum tling lo chanchin tar lan telangai wangin child welfare ho tu lam kan rona a him chin tu rangai kan tar lang ani source bengwarna Jonathan Thangliana hun thar veng electric hrui chep chat ramhuayang kha kan chung kwain kan tong to histrionic personality disorder antia rirulam pian swalna chikhatani aom zia chuan mi in an ngai ven attention tok lo anga an ngai te hian an ma ni ngai ven an ni theinan makteu dewa khosak le lem chan na thlengin an ti she lo thin kumsang kha zakwa somkwa bor chove lai kan la no pan ve deu lai khan tui kuklangwal pakhat u chhuana kan ti kha kanom pui thina in noi printing press a hian riak mai thina arun omtir kha chuan mi pa ngai tak fel tak khani a anom rei deuh nu chuan thumak tak tak a soi thina scholarship noi khu tui vekani nakina chuan scholarship khwa khu tuin ala chim pil vekang ti te kha soya scholarship tuilut kan na silowa makan ti khop maya ma se chiang ten scholarship tuilut chungchang ten han soita ka kha chuan thil ni thei ani mai om mange ti na te kha ka chung te khan an nei dawa khatianga thil thleng thei mak tak tak kha asoi chawa mission khat ngai ven a hlo chho tan viawa tu te amokhan thuan zot ta fo maya zo thui ro chuan soi thui tor a te chiam chuang lo tum kha chu khur lok lok hian ron tlan chawa min tha an tum ti in mangang em hian a soya aruma atlan tha a engma an musilo khur lok lokin an mutira achung te khan an men pui nge in ka sia khatianga ti tak fo awang khan khotlang wai me lam te kha kan punta a ama uchwana la kha lo phur em le ngal ama tha tum tu lo chan dan tur te kha wai me te kha lo rel pui zung boka duty te kha biru chung khan lungten a lo woma tuiten a lo the thin bokani zan khat chu aruma tangin aron tre ta vak maya anwalu chu angong te kha lo in zai thi noi maya nunna ta na hlom lo chinin duty ho kha ama be tu zong khan an chenghal so engma chun mu chuang lem lawa duty omlo na lam ama chawa online khatianga beina atok ta fo mai kha to pa chuan ama chuan ring helta a duty te khanan dop ta a atopa ama ti vegani thopuang ta a zan engamo za tleiwara duty te kha anlunga oi vaklawa an pai liam in kashia hetiang angdewa mi attention lak dona histrionic personality disorder hi hun tharveng chungko chunga khan athleng venge ni in ke chuan kashia a swalwange mo her wange mo po anishan lo natna kan ti don nge pian swalna chi khat chu ani nge mai FMR chiale ramri hung tum dolo na official resolution house pomani nimin assembly sessiona home minister pu ke sabdanga official resolution sarkar lai puin free movement regime FMR ti top atumle ramri hung atum dolo na chulung rual taka pom ani home minister chuan sarkar lai puin FMR ti top atumle Myanmar ne na kanin rina ramri hung atum hi tha kan tilawa tilo turin kan nge nani diklo taka British sarkarin divide and rule policy manga zofa te min chendar hero rel na pakhat noya kan kun le theina turin ma min lak pui zogro city in official resolution apulutani a resolution putlu soizawin pu ke sabdanga chuan FMR le ramri hung chu mitinin kan veile ngai ventlana ni thosoya a thazongin emo thalo zongin ngai vena hlo zui rei viau thei zofa te hi khot chak atanga tatha India Bangladesh le Myanmar ramri neya kanom ma a tlang sang bo ama nia khosathin kan ni ati home minister chuan British in min rona min op khan obbe kan ol samnan min chendar ta ti soin nam khat ni ta choro rel na khat noya kanom du sakto British zinga po khanom ve thawa tia January ni somne pakwa kumsang khazaria somkwa pania Kolkata Chinlusai conference kau ani pha thua soye Kolkata hian zofa te ram khatle ro rel na pakhat noya kanom na tan thutluk na siamani thu soin pu ke sabdanga chuan he thutluk na hi ti puitlina ni lo British in min chen dara
Myanmar India le Bangladesh a ramri dai danin min chendara engtik ni ai mo chuan he barlui ramri hi ti bowala ni anga ti puke sabdanga chuan ro rel na pakhat nuaya kanla nge yang ti chu zofa te thinlunga beiseina nung ani thu soin chutiang chu kanril ro ni laya min chendar le zwalna tora malak na re reng FMR ti boemo ramri hung hi zona thlak te tan thlop thei ani lawati a doda zel chu kan mo phurna ni thu soi Home Minister chuan FMR ti top tum thule ramri hung tum hi sarkar lai pui tengin ziaka don alani lauti soin nimasela sarkar lai pui hian kaltlang pui nge tum thu hi media sang sang changle sarkar lai pui ho to then khatte thu soya changin achiang tok viawa angai lo theilo atak lo changta se akhwale tuite torna thlendan tur hi sarkar lai pui hian asiat loga tulani ati puke sabdanga soidanin Chief Minister Pulal du Omachuan Union Home Minister Nena FMR hi ti topania Indo Myanmar hung hi kalpui tum ani poin Mizoram bi khi chu huamtir velo turin alo ngen to ani Chief Minister Thusoi Chief Minister Pulal du Omachuan khovel omtirata shia theichina inkalpo khapani ngai lo ti soin ram pania thisenin zomte inkalpo theina hi chia ani ngayang ti rinna ton ma ro rel tu te point an nei ngai lo chia tumna ngai lo guideline siam thate ro china ti FMR chiale ramri hung tumna te aron ri ti soin Pulal du Omachuan achana Manipur Chief Minister kan pu bera ani hi atlatum dewa kan ngam lo aniange te kan ti a pakhata chuan kan zir lo ani ve thlata ti kan sarkar masate ko chwani na chena omthu soya MNF kai shwai sarkar in Myanmar le India ramri hung du na resolution voini an pass to ti soin Pulal du Omachuan resolution thelu tu mimal ngai dana ni lo party ngai dana ni central sarkarian kan mit mei an mu ati Chief Minister chuan resolution putlu ani laya Chief Minister in Delhi akalapiang in Prime Minister le Chief Minister Ramri hung tora angen zia thua soi chuak ti soin angenin an nge na ni ati MNF sarkar laya resolution hi kantuarta ati lo theilo thua soi an resolution nuk dok tora angen thu soin Pulal du Omachuan in nuk dok lo chuan nampoi khoina kut kan silang ti in house atangin kan chuakang tuna a resolution pulut tu tengei nen ramri hung du lo tho kan soitlanga kan lungrual tlang ta hi alom nama kan chiang tlang ta in kasia ati leader of opposition Pulal Chandamaral te chuan Mizoram Assembly House a ramri hung chungchang hi soihole pasani to thu soin keima ngei po hi private member resolution lo pulu to tu kani a hetiang soihona katel le the hi katan chuan hun thatakani ati Lal Chandamaral te chuan kumsang ni pasari borvela kanram politics le khochaklam unaw tinena kan boruak thlirin anti om tak anti thu soin MNF legislature party relangin resolution kapulu tani ati khati lai khan Myanmar kan unaw tinen tunanga kan boruak athat lo thu soya Myanmar lamatanga ron chukten poi an khoina sat thu soin leader of opposition chuan pongswale no pangtha te athlin wangin unaw mel kan haya kanin not chuakani Mizo tru ti trongkam te chwa pha a NGO te poining kalpo na mumal tak nei ahun lo antia Mizo mi puite himna ta na ti kan ni ati Pulal Chandamaral te chuan tuna chuan FMR chiale ramri hung an partin andu lo thu soin partin kan ngai dan kan puang to official resolution na lo chuan private member resolution putlu kan tum kan har sat na te a kanin tuam hlom chawa unaw kan ni kanin hri chhole atia nam i suwa chuan lungrual takin eptole ruling te house a anom thin thua soi governor in MLA le MDC ni kop angai puimo Chief Minister Nimin Assembly Sessiona Chief Minister Pulal du Omachuan MLA ni Megzinga MDC ni kop anom thu soin governorin angai poimo ati MNF member Robert Romoy Roytein tunai sarkar thar din nuwa Autonomous District Council pathumte Internal Affairs an chung kororel chungchanga governor thupek nilavin DCMA department enrolem ti zo nakalzela Chief Minister chuan malak na ani chan asoifia Chief Minister chuan ADC 10 MDC le MLA ni kop thelo na dan an nei baka state point anei ti soin tuna kan MLA zinga MDC ni kopte anoma governorin angai puimo a filein zo chian turati angin governor thunei nei nakala
ni kop thelo na dan an bo chia alan wangin zo chian turin ati ni ati pulal du oma soidanin MDC le MLA ni kop te hi danan bo chia ni chuan MLA tanga ban theitu chu governor nilovin assembly speaker ani assembly speaker pulal biak zama point MDC le MLA ni kopin danan bo chia ni chuan aban le ban lo chu speaker thuni na liaw liaw ani tho soi puroba ro moya zo na he DCMA minister Silal soiwunga chuan ADC Pathum te internal affairs a governor Thulovin DCMA ainrol shatani lo thoina chang PMJVK nate kan endik don sport minister pulal nging lawa mar chuan Nimin assembly sessiona PMJVK summanga an department nuaya na tho sang te endik ani don thu house ashil INC member si ngurlian chunga chuan PMJVK nuaya longtlai veng pui oile fil siam na chu achiat thua soya na an thok che ememani hei mai po nilovin Longklai district chunga hian PMJVK sumin natam tak atho ania athalo lomlea Mizoram State Project Monitoring Committee ten min endik sak theise kadu ati sports minister chuan singun lian chungan na chia ati te chu amuna kala enfia tur thu soin heng changlo po PMJVK changa tho awma kan lakhom me kati a azia ka nge a morbok ani theina tan theito pan chwa don thua soi pulal nging lawa mar chuan MLA in Thlandona Rajiv Gandhi Stadium a artificial turf pha chu department in asiat puilo thu ZPM member VL Zai Thanzama zo na changin soya sangson zat Department in Ashelo na tho chan hun po siatanilo administrative approval tender le sanction po sarkar ang chuan a shan lo ati Manipur lam chanchin thar ral thuam kengten police officer an rubo Manipur state chunga boina chuan zia lam alapan hlei theilawa boina thar lama chwa zel wangin boruak alari thlia tholeni zan kha Naipur additional SP Moirang dem Amit Singh Choral thuam keng miswal rual meitei kalfor pol arambai tengol ninge asia ti chuan Imphal isa chena ina tangin anruk bo thu police te chuan an soi ral thuam keng te sia chian an lanilo inle avel bungrua anti chiat ba ka lirthei omte chu silai mangin an kap chebok he thil hi tholeni zandar sari vela thleng nia soini a mi zani veral thuam keng te chu Imphal isa police officer Amit Singh chena na kalin boina an siama an rubo zuita ani boina chuan hu reilo tia sipaitir lu ngalan ni a Assam Rifles engamoza chuan Imphal Islam an pan ngal bok Manipur police chuan exlama thu chwa siamin February ni somni pasari khan additional SP Amit Singh chena in chu ral thuam keng tu ti shat lo mi zani velin kalchilin in ka na thlenga miswarwal te hian additional SP in le a chevela bungrwa te chu anti chenwala ni anti in ka na thlenga hian mi pani Rabinas Moirang demle Kangu Jambim sen chuan hliaman tuar wangin JNIMS damdoina dalu anni ti antar lang telbok in be na thlenga hian additional SP le ama veng tu pakhat chu rukbon ni thon soya sipaiten koa keithel konjeng leikai area a boina chwa nu dewa anchan chuak le ni ti Manipur police chuan an tarlang hemi kai noya hian thubuai zialu ani thon soi Manipur tribal pol in AFSPA noya omle du Manipur tribal pol pakhat committee on tribal unity ko tu chuan Imphal phai ruam huam chunga Armed Force Special Powers Act AFSPA puang le turin sarkar lai pui angen ko tu chuan Union Home Minister Amit Shah na memorandum an theluta he memorandum a hian Manipur sarkar in anwai thok police te asik soidan enthale turin sarkar lai pui chu an nge nani hemi ba ka hian ko tu chuan Imphal phai ruama police station som pakwa huam chunga AFSPA dan chu manle andu thon thlen bok Kotu memorandum hi Kangpok P District Deputy Commissioner Kaltangin Home Minister Nena Anthe Lutani February ni Sompalia police officer le police mile sa sonjinga kuki zo nammi za pariat lai anomti kotu chuan an soya hengmi titan hian Imphal phai roma na tho chu himlo baka annu na ta na poi theidon ani anti Manipur sarkar in anwai thok asonjinga hian sarkar officer lian tak tak po an telani Manipur sarkar in boina chwa chanber chinfel aya ral thuam ruk bo mu letle angai poi mo jok chu andem tak zeti kotu chuan an tar langa Sarkarin hetiang ngai pui moni chuan AFSPA nuaya Imphal dale chu ral thuam bolak le tani theina na kong thale ol sambirani anti Thalai zinga Myanmar chwa santuman pung
passport office bula in nek boina mi pahni an thi Myanmar sipai sarkar in anram thalai te kumni chung sipai tan nge na tur dan tharati nun le nuwa thalai tam tak chuan sipai tan lui tir hlawin anram chwa san antum sipai sarkar in April khalai hola tangin sipai tan na mandatory conscription law hi man tan ani don ti apwan wangin thalai ti chuan ramdanga kalchwa tumin passport office le embassy a te dil na an the lut na sa a ni tin mi tam tak in tla thinin passport office kota kalkhom te in nek boina thlenga mi pahni an thi to bok ani kumsang ni som khan sipai sarkar masa chuan People's Military Service Law hi siamin heda noi a hian mi pa chu kumsom pariata changa kumsom thum panga in kar le meichia kumsom pariata changa kumsom ni pasari in kara kumni chung sipaya antan nge nga ya ramin amamo dana zerin sipai antan hun hi kumnga thleng po sei the ani medical doctor engineer le professional group dang titan sipaya antan the hun hi meichia kumsom thum panga le mi pa kumsom li panga thlengin po sei sak an ni bok sipai sarkar ma sakhan hedan hi siama se atakin akal puilawa ma se ton sipai sarkar lai me khian non tinung thar le in ataka man atumani athu chwa tharbera sipai tang tur hian meichai ro lak tel an ri don lo ti an soi thalea heti chung hian meichia thalai tam tak chuan anram chwa san hi an tum tho ani sarkar thupuang tu chuan April thalai hola Burmese New Year Thingjian Festival manzoa sipai tang tur te hi lak tran an ni to dona atho khatna mi sanga lak phot ani don ti soya hemi mange ya anram chwa san man tum thalai tam tak an oma atam jok chuan Thailand le Singapore panan tuma Europe ram lama kal tumpo engamo zat anom bok naw piang zat an tlem zelawangin Japan an buai kumsani somni pathum khan Japan chuan naw piang noi sari singa sangria zaruk somthum pakhat an neya hehi kumma salam ain za apanga point pakhatin atlem zoka kumsang khazriat somkwa pakwa a Japan naw piang za chinchia tanani hnulama kumkha chunga Japan naw piang an tlember kum ani sarkar data chuan ni kum khan azona kumriat natan Japan naw piang zat antlak niam thotar langa Japan rama hian in neizat po atlaniam chaklia kumsom ko chunga avoi khatna tan in neizat hi maktadwai chan vinwai lama atlathani hehi naw piang zat tlak niam chan lian tak pakhatani zirchia nei na tarlan dan chuan Japan ram chung thalai tamjok chuan in neya chung kodin chu an zuam lo ni nan tar langa in nei an zuam lo chanan tarlan te chu nawang lutuk khosak man sang chak lutuk le nawpom an peilo shimshim wangte ani Chief Cabinet Secretary Wasimasa Yahasi chuan naw piang zat an tlem zel chu har san lian tak ni na soya kumruk lawam toremo kumsang ni somthuma emo chuan tuna kumno pangjok te hian upatlam an lo pan le tonga chumi mangi chu naw piang za ti punle na tura hun poimo takani dona hun kan khoral thiang lawati Japan Prime Minister Fumio Kishida chuan naw piang an pun theinan chanpui na pek ba ka no pangle nule patan ham thatna don theina turte an siam don ti asoi naw piang za tlania mi to nai thil mai ni lawa kumsom nga liam ta atanga Japan buaina ni to a to nanga naw piang zat an tlaniam zelani chuan to na Japan ram mi pui makta duai za somni panga hi kumsang ni somsaria chuan makta duai somriat pasaria atlak niam tur thole chuta chuan mi somjinga mi pali zel chu kumsom ruk panga chunglam ni tura chhotani a hetianga mi shingklem le kumupa tamna ram tan chuan mason na kongzo ahar satba ka ram ven himna konga an chak tha theilo ani khudam doi wangin no pang somruk pariat thina mi somni pathum shem Uzbekistan ko chuan khudam doi him lo kai noya no pang somruk pariat zit thina mi somni pathum te thiam lo chantirin lungin tang turin a shem mi somni pathum te hi chia ol ro dam doi him tok lo shal anti torang ti lo in thada thillem ti le thamna la a puin thiam lo chantiran ni hloma antan hun tur hi ainang lo hloma kumnia tanga kum somni in karani Tashkent City Kota Thizat Soihi ama asoi ai na tamjok bok tharuk chung thubuai ngai tua hian atira chuan mi somruk panga thi anga soi photani a thlamasa khan midang pathum telbel le anni khodam doi nang chi hi India a Marian Biotech ina ansiam Uzbekistana Curamax Medical ina anzor chwa ani atang rei ber tur hi kum somne ni in Curamax Medical Executive Director Singh
Rakvendra Pratar ani sarkar ho tu sang ni chin he dam doi lak lu ani theina na phalna petu po tangrei turzinga atel bok ni in Reuters news agency chuan atar lang ni kum January khan WHO chuan Marian Biotech in khodam doi siam pani te chu Uzbekistan ni no pang sompariat zitin an the pui nuwa enchian ngai ni in asoi WHO chuan abronole Dokwan Meksa hian ani tur ai tam thil omni in asoi Marian Biotech chuan atira chuan hetianga pu na hian pha a WHO thil mu chwale soi chu an pom lo ti an soya India a Health Ministry point siam chwa chunzom tori lo turina tingala Uttar Pradesh an company license po Food Safety Program chuan ati top sak leilok bok March thla a siam chwa phalna chu ati top saklen zui bok ko chuan no pang somruk pariat chungte hna hian zang na domna dollar singria tho peturin ati hetiang za tho hi damdoi anei wangaram tiwi leilawa ompha no pang palihne na po peturin ati ngal bok Jeremian medal adong Mizo weightlifter Lotling Jeremy Larinunga chuan vo in ni somne pakwa thlani kumsang ni somne pali hian Indian Armed Force choi moina sang Vasis Siva medal adong Indian Army a subedar ni mek Jeremy Larinunga hian Vasis Seva medal hi Bipin Rawat Auditorium Punia Lieutenant General AK Singan hena tagina donga Mizo zinga Vasis Seva medal dong masaber nia shiatani Jeremy hian national le international level a medal mozat a choi chuak to a Youth Olympic 2018 khan gold medal dongin India mi zinga Youth Olympica gold medal dong masaber ani Commonwealth Games 2022 le Commonwealth Championship 2021 a po gold medal a choi chuak Saitwal Police ten Kovara cheng noi somli parukman human Tukin Khan Anthudon bo zuin Saitwal Police duty tiswan dan lawa Kovara shingle ro Pur chak pariat manin Kovara bek zakwa somsari kezi sing rukle za anmana avain cheng noi somli paruk man huani hengan man te hi bu ban wan zaw kong not lungpherle khan pui khwa te ni Kovara shing hi bek zathum ni in aro hi bek zathum somsari ni a until man zongjong hi superintendent custom preventative force selling hena void ni somni pakwa thlani kumsang ni somni pali hian escort mumal taknoya lan ngalani motor khaltu tele anbung ro phurte chu hengte hi ni pakhatna MZ04A 1906810 mini truck chu champhai zotlang nia in soi thangliana kumsomni pali son of lian vela khal ania Kovara nei tu hi manuni Kolasip khwania in soini a Kovara shing bek za aphurani panina MZ04 mini truck 2094-810 lal thantluanga kumsom thum son of ring chungnunga champhai venglai cheng nia in soi khalni in Kovara hi champhai tlang sam nia in soi lai pianga ta ni a Kovara shing bek za aphurani pathumna MZ04A 36108140 mini truck lal thandika kumsom thum pali son of vanlal zara of champhai zotlang veng nia in soi khalni in Kovara bek za aphura anei tu hi manuni kolasip nia in soi ani palina MZ04A 5668 SML mansian langa kumsomni pasari son of Lamsian Power of New Champai nia in soi khalni in Kovara ro bek somruk panga phura Kovara nei tu hi jona champai nia in soi ani pangana MZ01W0389 Asok Leyland Chindei Swana kumsomli pakhat son of Zathanga late of Champai Bethel nia in soi khalni in jona champai nia in soi ta Kovara ro bek za som phur ani parukna MZ01W5585 Asok Leyland Niki VL Pianga kumsom thum paruk son of Nang Power of New Champai nia in soi khalni in Kovara ro bek za som phurani a Kovara nei tu hi jona champai nia in soi ani pasarina MZ04A 64214007 ngung swan khaya kumsom pakwa son of swan chin khopa champai nia in soi khalni in hluna champai zotlang nia in soi ta Kovara bek somli panga aphur ani pariatna MZ01N
2113407 thang van liana kumsom ni pariat sanov ngin sian thanga of champai bethel nia in soi khalni in kovara ro bek somnga phurani tukina kovara mantura saitwal police station atanga thokchhuak hi ASI vanal wungale police chen khatni in motor chen khathi mun ngak khanpuile buban NGO duty ten anlo tidinga anman zuita ani khati zong kha tun chumata na kan hanti chwale theite choni e